ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kedor Bashnong Modemai, Kelepin Menang Baklarai Ben Ajing Gershan Pura, UMDC Bemintang Ba Jesse Suyam, Kumukurtong MDC Jangan Giant Hills Autonomous District Council. Yaga Nigarai Kedor Bashnong, Klashim Hakalai Potrik Urusau, Arajar Posau, Hagajingalang, Nagabenta Wanyakaran, Yak Election MDC Kabansalong. Uchairman Jangador Bashnong Modemai, Uba Emres Kso, Ulong Uba Jesse Suyam, Lepan Jinggershan, Hak Election MDC Kabansalong, Bat Kumta Nakalyang Jangador Bashnong, Hakajingalang, Klashim Yakarai Ben Gershan Pura, Uba Jesse Suyam, Kumukurtong Nagashnong Modemai, Long Uba Emres. Ni step udah penmani ni ka Dorbar Snong, apa ni Snong Modemai, kuman Dorbar election, hajing itu yang hajing lalti yang UMDC ma Jesse Suyam hagini ki sansnen benda amlo par MDC yoki amde yo ongi kam gnong sinchar snong ngahani yin kam mani Dorbar Snong pensekhedo ya gani ke benta ni ke step kam Dorbar Snong ko da yo ya lang ni klam yo perkhat kalau ke besnau kemen senau tengah kejingnya kenduk lang rengkat baru lokal MDC jengi kebiar David ni kejingnya lang jing long kata ke ong ke Dorbar election nak menta berulat sekhmat nang nes badula ayo ini kijing kerku kum ke sinong ke tau ni balang balu MDC berim jengi ma Jesse Suyam lawada sibun ki skim jing yarap ya kesenong ketau ya gedong isnat tolong sya ke jing kerku ini kum kesenong ketau but kum ke Dorbar haden bala persengau ya kita ki skim bola ay ha gene ke sarsnang meledep pe ko wei gesur ni lekut jumut ngamne smat namarula paningi ben kersan bengu ha ke jing de jongga next election ke bangsawan pe ko wei ke jumut ke Dorbar senong kala sing ni rai menta ke sengi kan ai ke jing kersan ke Bapura yang ma Jesse Suyam nak minta ke bangsawan. Kini dia ke kubur bengin hak seperti jong kini ke distrik Jantia Jongi ke Bansalong ke next election di bangsawan. Tutip bagi wairu ki pra sinong di berdon hak kini ke konstitusi ke bagi kot ke Modemai nongkrok konstitusi ke badai ke waina ke perteng ke bertemai ke berdon hak ni ke borderline jom ke Khasi Jantia kemudian ke West Jantia torak batu sini kini ke kubur kan long ni khot ni kerpat ya balok ni prasnong kemudian apa ni ke Modemai nongkrok konstitusi bikin sini kini ke dapat ni tersan lang marnio ba ringin kren de wipat da dur ke sun lak batong ya hadok snem arfu pra kejingya linti hak imlang salang ke sanhima siba namdon de wei pakalat like nak ke sarkar pemerintah de tangah bene misalnya bukan ai ni kejing berku kum baik menang jong konstitusi di Pulau kentup ke Jantia sini ni kubur ni kum dengan susah Modemai ni kerpan lang fi tu kersan lang ya ke sarkar MPP bahkan sensari ni hadu waktu jongga tem jongga arpura patpakan ayo gejing kerku ya ki khon hajar om tami gere Jantia hindrai ka meklia hi borok boleh ke bengi bahkan long bengi terang ni angot pun menang senang bangi jok gejing kerku hang dia dai bagi menang salam koroi apa tanggi ni gi kubon ni la belong bat nga sesisen nga terpalang ini kum gi khon jongga senang Modemai borok boleh senang ngadente kita di bala banuan banuan tu sini kene football ngi telilang bat bangin rai go burung jong kesenong ketau bat konstitusi bro boy da kata ke jingmut bangin kersan lang yang MDC jongi bagi khot ik
uma jese soyam sesisen namta ka next election ka bansawan.